wo di kan hu baabi a wo kro na hwe wadamfo no ono so kwenye because me kokuma ase na wo so na mon kokko ayi na me kofa adamfo a okọ ho a na se wunya wo baabi a wo kon adamfo no so onam sa kwan ne so ana wo so bebo bra wo so beba koshibira ebede ne yanante can two work together yeah unless they agree into no ese se wo say me kokuma ase no ese me fa adamfo a on so nam kumase wa di kan wo kumase okay into no me watch mota onu adu suhum okay into me du suhum no waduru nkokọ okay into me ne communicate a ochire me say oh uduru suhum a traffic wo ho into fa benkum no so me fa ho na eboa me into fa adamfo a wadi kan no nam ekwan na wo kọ no so wa ye successful men ko fa adamfo a ono de oso men fi wo mo miwu anasa miwu anasa who ensa ye na nasa me me mani kasa no say say kwasa kasa no munya ka miwu an who ensa ye yeah enti no hwehwe adamfo a ono so ditemo to get to your destination baby a wo kono person wo ko we do obi kan wo so person wo build intimacy with God we nyame nkita wodi ekoye wadamfo isusu sori a wo mompae wo nso nyame asam wonya kom chinti e de na obi ono no sori a da bia na odidi ono da bia wonam no we so ono na e madamfo emfa ba baby a wo kono e wa na nipa no so wodi kan wo ho ana so ono nam sa kwan no so ono so ko bi enti no sa wo nya information bia obetimi aboa ana mbetimi aboa mo ho wo hwe no kwadwo waduro he maduru ha oh okay ene na wo so wodi temo se wo so beduru ho na wokọ nti fa obi a wadi wanim kan na obi a ono so de wokọ similar destination sene be ya obetumi ama wo drive okay aso be push you wa ase wa be mu ye bua sorry abembo ni de akoso ye wo ho yeah ebeba but you say unyo obi a obe hye kutupa yeah na wotumi asori agina say even wonemu bukura no a o say oh obetumi o togusu mienko tie say unyo obi a odi ukai na etoso miensa ese say wo sanya obi a ono nso oye okyerɛkyerɛfo a obekyerɛw okay okyerɛkyerɛfo obekyerɛw wo pa kyerɛ say obi wiase me ni pa nyina na obetumi akyerɛw ade papa ye obi wa wadi wukan but obeso okogyaw and so you're very competitive that's it asa woni usi akan into no in life no obi a oye okansifo obeso ni usi akan wa brabom ye mfa na damfo asa woni compete mfa na damfo one of the thing I'm sure wo me book no say even aware mu obi a oni wo compete no men ware no yeah but obi a obe complement yeah ono na ware men ware obi obe ono be compete yes. ware obi obe complement aso obi ha wo se wo ye we ya ananu bia abayi obi asemo se guy bi oni ni date e bi o sha idea bi onhu an se guy ni use so idea no wo bra wa mo na mane no se na senka pese wo ya me ni problem etu wo se no wo ye sa very competitive yes nti no ono no pese de bia no ono odi kan cha no who say or you better than you so ni pasa no would depend on no obemo ahwese yeah o pese who say you better than you and obi wo no all the time no o pese who say obi anhwese no nko agina ho so di pan yanka ya yemfa damfo a wo ye competitive woni wo see because obi want me say secretly yeah enye admiration o ye admiration wo ho so obi ehu bibi na ye ne fe na onu pes da bi but obi otim say wo hu se wa yade we pe na obo so akoye bi ena kwa wo mo amanite next time no obo say me kwa menya better than you etutum say woni wo see akan secretly no wo hu ankasa asa na ni brew in a way into ya adam force no ye fa ne mobra ene ye nware no nso nti obi a ono no obeye willing to teach you or teachable spirit obetumi aboa wo oh me yade we eboa me enti no kwakwadwo me hu say onam kwan we so be sa kwan we me fa so amoa me o
but me ye we ni we na boa eboa me nti me giri se we nso betimi aboa na se wo complimental opese mu mienu nyina mu di yie ba bo se obi no de ade esiewu ai ohun se wo ba pe no katakata so any ade ohun because ewiase mu no obi ahi obi ampa obi ahi obi nobody is an island ampa obi ahi obi enti no hwe namfo a wo fa hwe nkomo a wo die hwe nipa a wo de omo enante na wo kan wasema kire wo ebeboa wo ama watumi tutu wanamo yi ama daachi watumi akọ end well etiefo enkomo aye di megidi se emu ye wo de meni Bishop Dr. De Asare Morris Abundant Life Family Church International, how to prepare for old age and avoid regret. Menumi huo ebetimi aba fom no ene ye dia megidi se point wadi ka boboso no ano den ano hye emu bia ni wa wo fa na de nante a entimi emwa wo kon bia so na Bishop wadi mami musawo your current age apart from because adamfo na me ma ye focus on adamfo boni aseni pa bebre afutu boni bi okotie manye madwe se me yesa wo ebi na wo yiso e Amnon anytime asemi e nadamfo ene tu ne for ko wi ase onu wi prem ye kun ntem premature death but nadamfo no nam ho enti no obi betimi atufo minimum obi a obi tu no man ko ye drugs nipa no no ohye weed no wajai ba we weed na say no obi no ono num cocaine o introduce nadamfo bi ma ono so ko num cocaine enne ono abede ne ho cocaine ono mu biem am wo bo no bra de o introduce no to cocaine enne ono num cocaine abodam eti obi betimi atufo obi betimi ache o se ye bibi ebedru ma bibi ono betimi ade ne ho ba na wo wentimi ane ho na fe wo de abesew bo se school mo ye nkwaje na osua de asie ono no ebedru exams time no se wo sua de a o mabook no so a quick na odi na chi wo hia ni bi ba manga wo nyine wo ho oye amakata me wo school akosia na me cause trouble pa na nso da bia obehu me no na me book me bu mu mienu na hye me back pocket musua de asie the little chance ni me nya na mabiem no masua kakra me nya husa ko pa ma start ye anajo obi ada no aka me ho up to now anajo obi ada me ntwi na mesua de na mesua de eti we se nipa ne de ne ho bebo wo a obesai na wokọ eti sometimes one hye a obi be sell na wokọ obi be sell wa ware na wokọ adwuma na ojai wo jai adwuma no tim yeah aware we na ate hui ene wo jaa wo de ba no tene diem ana obi wo kora wo jai awie no abefa edi papa adamfo asema wo kan ne young people bebre o manfo manamo nsisi ye nti adamfo boni bia sey wo mabrabo bad company corrupt good character papa ye pese ye de anamo sisi ye na daachi enu ho abafom mame mbonwura wariem aware ama nipa bebre ensa wo fom enu ho abba papa me a young person me wa me 20s me wa me early 30s me pesa me ware ba me mpedi ya daache me hye me chia ka se di die ne ba me timu a me kofa abema wi e die ne ba me timu a me kofa wo ba wi ma brabo a ntimi anko ba bia ye nipa ba ko me choose no the person you choose to marry e be determine se wa brabo no wo daache be ye from anase be ya rewudi nti papa mpesa wo ba ho to yefo e do time aye ba be ware ya die ne be ya ye hwa chi na enkoye nuhu agusia na no me ba ha me ka asem bi se aware e suban enti sa opese wo ware ya hwe usuban usuban ana bebo am wo chusu obi enura na me me baby kasa ana oka na osi o da onye correct na me se onye correct na wo gina wo ye correct question bizarre na me se wo gina wo ye correct yeah enti hwe wo ho ye hwe wo ho na ho usu na ye wo ho adwuma de kan na ye better person yes wo ye better person wo choose a better person